nan ye do jing no YouTube ye lang mo bu sampai ke continue na meng dak se China tam nang tin ya alau India da America ka ya hang ke tarif lagai bu hadaw ba chang in ilak mo nang number cha su ba ma America lan lang bu F35 si bu hok len mo nang yong mai bu len tiang ai na bu 5th generation jing len mo nang hadaw ba len yong phai wan bu hayang India ka dok to pa yang anu hadaw ba man chak ka ne se India ka dok to pa hat ki nyau le yang ki ama America lan hadaw ba wang bang ngau lan ba America India de tarif phang na lagai si ma in America lan leng bu hadaw ba F35 hok len hadaw ba India lanมันชักฉลันบุจึงเนสฮาดบาจึงเนลากายบุงนังวังบาปอยอันนี้บาจำอินเดียจำโนฮาดบา F35 ปังนะสักสิมาฮาดบายงอภัยวันนังเฮียงจำโนฮาดบายิบลักจึงเนสกดเจเนเรตเนแมงลังนังเพิ่นบูจำโมบายล็อกแอปลักจึงเนโมบายอปูบาวงบงเตาเกียอินเดียลานฮาดบา F35 สักยาบ่ฮาดบาเล่นยิบสตาร์ทนแมงลักจึงเนกดวงบงตะว่าอเมริกาบุยะลักเตาจึงเนเซเลบูจำอินเดียอาศักบุงนังเสียงจำโนนี่สุบว่าพอยต์มาจำโนฮาดว่าอินเดียลานปากีสถานไปจัน6วันเดฮาดว่ากดเจเนเรตเนอเมริกาลานฮาดว่ากดเจเนเรตเนยแมงตำกมาฮาดวยงติกตริงไงลักมนังข้างในมาเตียงไงนะเลเพนบูจำมาเตียงไงนะว่าอเมริกาปากีสถานลานจำนังอนุอิมันไปสมบัติสมบัติไม่น่าแมงบุงนี่นะแล้วไปจำอเมริกาให้อินเดียให้โนปากีสถาน6ก็มาฮาดว่า6เล่นยูสนังไงวันเดอเมริกา F35 จนนังไงวันฮาดว่ากดเจเนเรตเนยแมงตำก็มาฮาดว่าเล่นปัวกามานังในแมงตะค่อยมาซะฮาดว่านี่สุว่า point มาฮาดว่า reason มาอินเดียลานฮาดว่ามันสักฉลาดยังไงอันนี้ว่าจำฮาดว่านี่สุว่า point ว่าจ่าย point ที่มีอีกว่าฮาดว่าอินเดียฮาดว่า F35 พังละสักบ่ฮาดว่า point อีกมุนังสังอิสลักเสียงอันนี้สุว่ามันตาริฟาอินเดียดาหังละลากายอุซีอีกมาฮาดว่ารัสเซียบุครูดออยล์ซีบุสักบุฮาดว่าจึงน่ะเสลากายบุมุนอเมริกาหังละตาริฟลากายอุซีอีกมาฮาดว่าครูดออยล์หังละตาสักซีมาครูดออยล์รัสเซียอุสักลักเตาเอมันอินเดียดามันงายลักเสียงจำโนเตาเงินไปยูเครนลันไปยูเครนตะเก็บลักยงให้ละให้สักลักอันนี้ไปเหลืองละเฮกีเอสิลักยังตะสักสิอีบุงนะฮาดว่าจะใจไปอินเดียสักบุจึงนะซะนี่สุบะ point มาฮาดว่าตาริฟลากายบุงนะฮาดว่าตาริฟลากายบุจำยูเครน president Zelensky EU ฮาดว่าอินเดีย的ตาริฟลากายวาสุนังจะเส EU งาวนงายังเกยูเครนdaอินเดียยงหายังสมลัมเพตาวายลังไซยงจำยังเกเฮียงบ่ฮาดว่าตนี่ยูเครน president กายฮักตัมปูงินังนี่สุบามจำโนอเมริกาลอนสตแมงบุฮาดบิตคอยล์สิบุฮาดบาจนนังเงินจาเลยเฮียงบ่อินเดียลานฮาดแมงยียูสฮาดบาจึงโนตนันทรัมมงสิบุงนังเตาเดมงสิบุกายอินเดียเดเอฟเฟกต์นั้นมันแมงนะอินเดียฮักปะอาตานีเดฮินเดนเบิร์กรีพอร์ตกายฮาดว่าอเมริกามงบุนิวส์พาบุชแนลงนังฮาดบาชแนลlan Hindenburg report chemenang haraba chananda haraba channel lan kai lindubu wangpeng ma wang ba haraba atani dangma yimai ba chene aham ngau silai hakia atani kai haraba managena mengai yangge limsu ba point ma atani hangna limsu ba point ma America India hangna tarif lakai usi ma BRICS country lan ngangwe ngona haraba BRICS country Brazil Russia China India South Africa iman nga de ibungang iman nga jeng country thakseyang adoba BRICS country ngonang adoba hangna form na meng si ma adoba in USA jeng America jeng dollar adoba da hoklak jeng na sa iman form na meng bungonang adoba BRICS country lana iman jeng da R5 se ilak se ibungenang hayang boy sa arangoi sa may finalize naman meng hayang boy iman kaya haki ngai nok se haki R5 se menok si bung enang ani bajam BRICS country la na hangki hadoba form na meng si gama hadoba USA kaya hadoba dollar phai la yong bu country lan da yong meng tui te yang ke no pom kep yang ke tui yang ke haki ngai bu jing na se country cha yu klak ngai bu tau ma hadoba country nga sip sayang hadoba USA America phai la yong lak jing na yesu yimai senyan bu jing na sa atani yong aging share 71% dongwe loss tayang ge hyang boy hangke hadoba dollar
hadaba iman haga formna meng bung inang use who ani ba jamano America phai against the meng bulan hangi sausi si kuma taw pen bu jam example jam Saddam Hussein da iman tuyang ge ani ba jam Iraq Iran da hakia Kuwait war hakia ke pung inang ani ba jam hakia ma bu country land da hakia tuidai bu sausi bu hakia nginang iman jeng hadaba against hadaba America against ma yong bu jeng ne hayang boy BRICS country lana seja yong kama hagi tuidai nok hayang boy singa siwok jam yong kama EU hangka yi olak siwu ba ya phan ma iman hagi form na meng bung inang sa senga man balana ibung inang ani ba jam hadaw America dollar hang na wong nang tai si kama awang pu hepang ba hokwan the first world war second world war ma hokwan the America yu hok mia yong hok sanga pong ngoya boy America yu hok pong ngoyang ge hayang boy second world war ma kum na hadaw ba iman jeng Pearl Harbor si bu nyoi de Japan na kepyang pai nak si hadaw ba second world war ma kum yi khau ma hai America ngai yang ge tau iman na ngai yang country hadaw ba Japan country de now no aki karong yu de wanglam lambu super power chun bu nginang hadaw ba dollar hangki popular na meng dai si ma first world war ma imana yu hok yang country land jeng country land de yong hai la hai yau anu semalam phi haki imana yu hok pu jeng na sa iman hak bu nginang hadaw ba jeng na siang a jam mano alau country land jeng suna chanti pa yang America ma ang siang taw le bu na nganya gai siang nganya gai ye chi yinganu ya ani ba jeng yong hai la hai ya ha hai yongo iman masak taw jeng na America yong ha ka yong ngai bung inang nei ba jam hadaw BRICS country land mong yong bang ki mong yong si ma ka dong yu ma le pu ja ngan kho ja ngo ko ma iman ma ngan ti ja phai ma bling mo na 44% GDP hadaw ba BRICS country land hadaw ba nga ma haki ngonang taw jeng na sa taw ba ngan phai iman toi loi iman cha iman jeng yui jeng ngan phai le yang khai haki ma bu haki tairak jeng na sa iman tam ta bung inang yang boy taman phai cham China do tariff lagai ang yang boy China yo ong mai iman da leader rate na meng ge leader rate chang ngi ti UC si ma hadaw ba iman hangke iman da pu sim yi bu le pu cham iman nakamis ngau do nakamis ma ngau ye le pu cham ye chi ma kunya ngau ma ngau do kunya ngau ma ngau ye haki chan ye bu de ibung nang taw cha le hadaw ba China yong mai leader rate na meng chan yeng ge USA tariff 100% lagai taw da China ho ka lagai 200% lagai boy iman 200% lagai yang ge siang a jam no China hangge iman da chan yi rak yen yam bu si ma iman technology yong advance na meng ngonang sing ngan ma bu yong hak bu country cha ngonang China ho siang a jam no iman ma jam no rare earth elements si bu toi nan ngonang no ma na photo ngi grak hadaw ba China ma syong bu jeng ka ngai nang si nang karong yu ma hadaw ba rare earth elements hadaw ba mobile hayang laptop rocket no semalam pe kari ma nyimbu semalam pe da hadaw ba toi bongbong si nang tawai solar panel hadaw ba jeng na sa hadaw ba rare earth elements hadaw ba bongbong si nang ani ba jam no America hadaw ba China da tariff lagai da China hadaw ba imanu tariff lagai yang ge siang a jam no iman jam hadaw rare earth elements hadaw ba technology lenglak ma bu electronic toinan lenglak hadaw ba toinan man pha sa hadaw rare earth elements man pha sa iman haka pon bu nginang siang a jam taw jeng na tariff lagai jeng na sa China da yong effect na meng yang ge ani ba China jam taw da chan yi bu TikTok si wa China leng bu nang hadaw ba TikTok kai jam no iman hadaw ba karong yu ma semalam pe branded toinan long pen nang anu mabu pek ya som nang hadaw China mlang nang nilang China jam no hadaw da America ma 80,000 yu toida hadaw ya som ma toman country mlang bungarang ane mam hadaw da toman country hajapan yu nang se lepo jam hadaw long pen da America ma lakcha yu nang hayang boy toman China ma hadaw da hajapan ni yu nang se iman kai haki TikTok kai haki upload na meng bu America ma ngobu kadalan na ma bu ngi yang ge siang a jam China WhatsApp use na yemeng
Iman WhatsApp nyoi ma China WeChat chi wa da ba use na taman India o hakia America sa da mong ye hamba taman jeng yoi jeng